دما خوش به برنامه دریه دین دجاره کدن به هفرنا میوان ما ایرو علی بلتیر مامۆستای زمانی کوردیه هر روسا ورگر جی لسر سیستما پرورده ل آلمانیای جبرگو میوان ما سالن دو دریج یعنی زوار دکم دورا 16 سالا مامۆستاییە کوردی کریه مخواست ایرو ام لسر روشا پرورده زمان کوردی ل آلمانیای بگشتی و اروپا یعنی اروپا بگشتی و آلمانیا بتایبتی هنه کی راوستن مامۆستا بخیری هاتی برنامه زور سپاس سپاس بوتجی امی بری گام درباسی مجاره خوابون امی هنه کی چند پرسمی درباره کساعتی آوده هنه از باورد کم دمک دو دریج هون لألمانیا دجین لبری و کنگی اون هاتن آلمانیا بری و بون لکودره بون دبگو هون هنه کی جمعه بحثا جیش دایک بونا خوشی بکن سرچاوه بری که از باسوی مسئله بکم دخوازم سپاسی آخه رونایی تایده بیجم کلک سپاس بو دعوتا و از پر دلخوش هاتمه بر سپاس بوتجی دبینم کلک سپاس سرچاوه بله از راستی اصل من چولیگه مز بینگول دبیجم و جیانا منا پیچوکتی لوی داری درباز بو جیانا زاروکتی نخوش بو کسیم که مدبینن سیمایا مدبینن تم دبیجن گلو واکری که کیجام میره کردانه لنویسا وک زاروکن کردان آنجی زیادتر زاروکن کردان اجی زیانا میجو وک دیه وان بو جیانا ما پیچوکتی به پیچوکتی درباز نه بو ام رشید بون پیچوکتی هم مجر رشیدی بون و شوانتی گابانتی بزیوانتی هات شکرن لگند بو یا لگولی بخوابو؟ لگند بو لگند کی بینگولیه ناوه گند چی بو؟ ناوه گند دارا بی و دورا او هاتم گوهرتن ترکان گاور ناوه گندم کردستان گوهرتن و کرم سوتلیجه انا دخوازم دیسا ناوه گندم بدن الا ددن نادن امی ببینن اری یعنی دورا کو دبستان می دست بکر حتی داویا پولا هشتان او شوانتو گابانتی بردوام دکر زبستان دچم دبستان هاویران دچم شوانتو گابانتی سنف پولا او که هشتان شورا از جمال رویام چون بینگولی ودو قد نچم گند به وی شکلی درجه برداد تنه خون دا سر دبستانی ویسا درواز بو تجمع رویاتش جم مالبات خوشی رویا یانت مالبات گند بو از رویام چون بینگولی ناسمه بو مالوان دما هاوینا ند چون گند خواه بینگولی ما ایشه کی پیدا دکر کار دکر حق دفتر و کتاب خود درخینم ویسا درواز بو تر بیجم لیسه خلاص کرد بینگولی هشتو نه لیسه خلاص بو درباز یوی که بوم بازار ارزرومه بجا ارزروم و در اونیورسیته میخوند بش زمان و ادبیات آلمان به پداگوژی و هفتو چهارم خلاص بو از هاتم آلمانیه 4 سالانه خوندنا وجه نورمال 4 ساله لی 5 سال کداندم ساله که دریج بو و هفتو چهارم خلاص کرد و هاتم آلمانیه شو روزه حتی روزه ایرو امر ما آلمانیا در بود آلمانیا جبرگوت هنکی یعنی بالا مکشانت هم زمان وجه آلمانی لولید خوند یعنی جی لترکیه لكردستاني هناك التركي جي تور تقدام خوندنا خو دور تهات المانيا يعني نوك برانيا كردان نوك كاركري ميفان ونجي وك بنابر تهات نوك سربس هاتم يعني نه بنابر نه تشت پولیتیکی تدا نه خانم هم بو او 2 سال بری هاتبو yani تشم بهم خانم اخو bu saat Almanya'ya Hatta Almanya'ya demek ki ben 6 mesele Alman'ın tayin kırım ve MAMOSTAYê.
يعني جبر قلت وجه زمان ألماني خنده بو هناك لألمانيا جي هناك زو تكاريب وكار ببينه وألمانيا هما حتى أنا ودمه ناف غريبه ما يكو زمان ألماني دزاني بون فرقي بون قاوا ألمانيا مديتن قاوا ديتن از چقاس درست ألماني دنویسن پر بالوان کشاند و گوتن دیپلوما گرتن لی نیرین گوتن تمام تجربه کسی که راست هم تایم بکن یعنی زحمت نبو هم از تایم کرد مامۆستا چه سال بوو تا گوت هەفتەی و چار بوو هەفتەی چاران از هاتم هەفتە و پێنجەم هەیە گوڵان از تایم بوو و مەسەلا پەروەردەیە زمانی کوردی ez باوەڕ دکەم پشتیوێ دەمێ بدەمن دوو درێژێ دەست پێکردن vê çîrokê çawa cem te dest pê kir çi hişt got tu berê xwe bide vî warî vî alî belê erê ew dîrokekî pir balkêş bi rastî berî ku ez qalibasa karobarê ji bo zimanê kurdî dest pê bikim dixwazim bêjim ewil çawa ez bûm kurd ew pir girîng e ha sala heftê pênca hetanî got hat Almanya wê çavê ji te bi Kurdî nizanî bû Kurdî min ji xwe nedizanibû ew rast e lê ji bo me yanî kesek ku bêje ez Kurdim ez li rûyê wan û axaftina wan nanêrim ez dixwazim li hundirê wan binêrim gelo hundirê wan Kurd e an ne Kurd e ew ji bo min pir girîng e ji ber ku jiyana me derbas bûye pir qîmet didim wê wê demê em ciwan bû üniversite me xilas kiribû me digot em Kurdin me digot Kurdistan ava bibe lê zimanê me hundirê me û xewnê me bi zimanê Tirkî bûn Tirkî em difikiriyan xewnê xwe me bi Tirkî dîtim û tim ew çawa hat guhertin ez dixwazim pêşî destûr hebe basa wê bikim pir girîng dibînim ez hatim birê salek nîv wekû tayîna min derket salek nîv me mamostetî kir zimanê Almanî fêrî zarokê gherîban dikir dere bêjim dûra emrê min bû 30 salî gorî qanûnê Tirkan mecbûr min biçima eskeriya Tirkan û ez çûm eskeriyê çûm eskeriyê çûm Ankara bajarê Ankara wê derê me eskerî kir û eskeriya min li Ewikê bû serfermandariya Tirkan bû serfermandariya leşkeriya Tirkan genel kurmay dibêjin yani ew herî makama bilind e leşkeriya Tirkan de wê derê dîsa min mamostetî dikir zimanê Almanî min fêrî sûbayê wan dikir dere bêjim pêncî û sê rû mabû eskeriya min xilas bibe û di wê Ewikê de ez sirgin kirim çima mamostetî ji destê min girtin û ji wê dibistana eskerî jî ez derxistim genel kurmay dibêjin serleşkeriya Tirkan sedem çi bû mamoste ez derxistim û mektûbekî hatibû müvekir dibêje mamoste Elî Beltîr nabe ku vê Ewikê vê dibistanê ders bide mamostetî bike sedem tune imza genel kurmay başkanı Kenan Evren wê gavî Kenan Evren serleşker bû sedem tune me got ez bidim mahkemeyê yên ku nêzîkayî nîşanê min didan serokê dibistanê bi hev re jiviyan gotin tu bidî Ewikê ew 2 sal bikude du salan jî dîsa tu sûcdar derkevî tu dadgehê li Tirkiyê serleşkeriyê sûcdar dernakine xwe her wê derê qasta xwe bixwîne û 5 roj te xilas bi her Ewikê her cem malbata xwe Almanyayê kes te re tiştek naxwaze tukarî rûnî qasta xwe bixwînî temam lê dûra zelal bû ku ez ji rûbarê Kurd û Kurdîtiyê de vê derê ew sirgin bûme vê derê min sondek xwar me got ku ez bizvirim Almanyayê carekê din Kurd û Kurdîtî çi ye ez nîşanê wê dim dere bêjim heftî û hêşt meha adarê ez dîsa hatim Hanûferê
Almanya'yı. O zaten cimini berdam çubu amade budiysa hemen ders beklerdiyse bu karbarı koy mamostayî ders dedim zarokin lerib ders o zaman Almani ya Rabbicim o bu yer bu sedem go biminet balata tefekkür bu sedem yani bu Kurdî az Kurdî tiçi hatta ve demi balkeş Kurdî ticari nekri bu em sosyalist bun medugut Türkiye peşi ve bibe sosyalist o Kurd hakkı otomatik de fikrame wisa yani Kurdî me cudati ku ne dixwast ve demed hemû rêxistinê Kurdan wisa bûn yani kerabêjim ve gavê ser wê bûyer me got na wisa nabe dema hewce em bi rastî Kurdîtî bikin gavê zivêrim dîsa Hanûferê me got ez dikarim çi bikim ez dikarim mamosteyê me giraniya xwe bidim ser ziman civîna sendîqaya mamostan yê Alman ez endam bû aktif me kar dikir civîna herî ewil ez rabûm me got hewceyê zarokê Kurdan wek zarokê milletên din Tirkan, İtalyan, Yunaniyan ew jî bi zimanê dayîkê fêr bibin zarok tên dersa me ez Almanî fêrî wan dikim ji dersa Almanî derdikevin diçin dersa Tirkî mamostayekî Tirkçe bu vê derê û vê derê Tirkî wek zimanekî gerîb lê belê wek mutaş wek zimanê dayîkê ew dikin di elemin mecbûr mane wisa nabe hêra mamosteyê Tirkan lingan hatin ser masa protestekî mezin kirin mamosteyên Alman dîsa eynî dev jî berneda me bi salan karobar berdewam kir nava sendîkayê de dûra hatin wê merhaleyê ku sendîka ve xwe destûra xwe guherand û gotin Kurdî jî wek zimanê dayîkê ger were dayîn ev kîja salê de bû carekê li Almanyayê belkî yani wek me got payîza heftî û heştan ew civîn bû wê şûrayê tim tim berdewam kir o çend sal sonra sendika mamostan ya Alman destûra xwe guherandin û gotin hewce Kurdî jî wek ewik wek zimanê din were qebûl kirin ve şuna me komên karobar me ava kirin sê kom hebûn yek koma sendika mamostan yek koma xebat yê komelên mamosteyên gerîb ve gavê hê komela mamosteyên Kurd şê nebû bû komela Tirkan hebû mamosteyên Tirk û em jî wê komelê de bûn ew hebû komela sendîkaya mamosteyên İtalyan hebû komela mamosteyên Yunanî hebû yên ku komelê xwe tune bû organize wan tune bû wek şexis me giribû nav wê komekê ew komçê bû koma sêyem jî avanan karobarê jêrê dikirin komîkê din çêbû ew ji komîka Keskan bû Partiya Keskan a Almanan wan jî tiştê ku me çê dikirin û me didan wan jî dibirin parlamentoyê ew kar wîsa berdewam kir gelek caran pirsiyarî ew Partiya Keskan pirsiyarî dan parlamentoyê bersiv tim neyni derdiket nodu yeki hükümet hat koyartın. Hükümet hat koyartın koalisyona SPD û Keskan çêbû. û wê demê wanan seriye ev kirin koalisyona Kurdî were qebûl kirin. Yani heta sala notu yekê li Almanyayê bawayekî fermî tiştekî got Kurdî perwerde tune bû. Qetiyem tune bû. O ji xwe ew tune bû müşkûlatê pir mezin hebûn. Yani Mamostay ez vê derê ez dixwazim hinekî ez yani em vê meselê deyn aliyeke me dîsa vegerêne lê bedî wê te got te Kurdî nizanî bû. Yani ev çi qewimî got ji kesek bi Kurdî nizanibe û dûrê bibe mamosteyê zimanê Kurdî. Yani çawa ji vir hatî heta vê derê.
بله بکردایی بجید کارش مرهنه که بحثا وی ریویتیه بکد نظامبونا زمان دایی که و دورجی ماموستتی اوی زمانی بکد در سرچاوان او جبو من جیانه پلانم دا نیدینم دا میجیم دا او تو نبو که روزی که از بخود درس کردی بدم یعنی وقت مگو هفته و اشتم درس بکر من خواب خود دگوت زمان کردی وره قبول کرن ماموستای کرد تاین ببن از وقت ماموستایی که آلمان آن وقت ماموستای ترک demek ki درس ترکی جدا از تم کلا که وام بسکنم از وام بپاریزم حوال بند وام بم او که میگوسابو لیگاوا ام حتی وی داره ناتن نود سسیان قانون درکت او با منم بخارانی گاوا نود سسی او قانون درکت مدیکو او ماموستای کردیه کو از خیال وام دکم تننه بروی که تا نود و یکیم دست بکربو مثلا من ببیستا بازار آلمانیا اسانی کورسا که کردیه زادست هجو درس داده آنوی دمه خانم که آلمان ها بود درس دادمه مثلا کردی داده ماموستا خانم که آلمان زمان کردی فیری مدکر یعنی نویتی بیره متر شرم اره پترا چه پترا وورتسل تشتی که ویسا نشاشم یعنی هم به دلخوشی از دچموان کورسان هم جی پر فیدی دکر کو کسی که غریب درس داده به تزانی و دورا ببیستا انستیتویا کردی برلین هفته که کورسه می ایزن دگر تو از دچوم لیوانا تیر نکر دورا هانوفر ما کورس وکر 2 سال او کورس بردوام بود و 2 سال شونا ولی مدیکو از دیگیجم و مرحله که بکار بیم درس بدم جبر که ماموستا تو نبو حتی حکومت مرا دگوت هانوفر تو درس بدی تو ددی تو ندی هانوفر کردی چه نابه تو نه و ماموستایی وان هر 2 سالاش که هاتن پیدا کرن کی بون؟ ماموستایی من یک هانوفر درس دادم من کردی من روژاوا بو و جاره که من پرسی مگو چات رزمان کردی ویسا علمی ویسا خوش فیری مدکی دگوت ماموستا گاوا سوریه دچم مکتب خلاص تو گروه که من جوانان هبو ام خواه دچم ام دکتم قلقم ورده به شوه که وشارتی ام خواه بخواه علمین و درس دام ای روژاوات دویش ماموستایی کی بو گلو؟ تو ناب تو خوازی؟ بله ناب ماموستایی سلیم پوچوک درس دادم بله ماموستایی من اولی کردی سلیم پوچوک پرتوکک جیل سر رزمان کرمانجی کردی درست بو؟ سلیم پوچوک ماموستایی ما بو ایدی بگو شوی و به هولدانا خواه بخواه از ویسا علمی من که براستی خواه نمی به کردی هاتن شکر انا 3 زمانی من ترکی آلمانی کردی به هر 3 زمان خون خود بینم یعنی لی از باور دکم زمان تی دایی که زاراوا یعنی زانبونا تی زازاکی جی هیه اره زمان دایی که زازاکی یعنی ته هم زازاکی هم بکرمانجی دستانه اره و لوی داره دمات دست به هینبونه کرد تنه به کرمانجی هین بو اره کرمانجی هین بو جزبر کو ایالت هم زاکسان جیرین بکردی دبیجن به آلمانکی نیده زاکسان دبیجن زاکسان جیرین او قانون درکت تنی زاروای جبو زاروای کرمانجی یدن تونه بو سوران و دمه قد تونه بو و کرمانجی قبول کرن زازاکی کسی دوا زازاکی نکر اساس مگاوا او کار بار دکر 17-18 سال متنی دگوت کردی تجاری منگو کرمانجی زازاکی سورانی نزانم چه لگاوا قانون درکت مدیکوی دارید بجه کردی کرمانجی او هاتی قبول کرد بروی یکی مگرانی خواه داسر کرمانجی بله و به ریاوان کورس زمان کردی رو تو هینی کرمانجی بو دورت وقتی تو وگریا باجان خود وگریا هانوور تلوی داره دکاری و ماموستتیا کردی جی بکه پشتیوان کورسان البته اری
دورا و دمیم درس ترکی دادا جی ترکی می دفجه بردا و توایی گرانی خواهم دا سر کردی و 16 سال 17 سال درس کردی دا حتی تقاوت بود 16 ساله اری باش امیش دست پی بکن دوی داری تا گوت نوتو سیا مثلا قانون جبو فیر کرنا زمان کردی لوی داری درکت بلی پشتی گو اف قانون درکت و رو ری هات داین جبو مثلا فیربونا کردی وها کردا چاوا اف قانون دکاری بون جبو خواب کار بینن بلی برسک پر باشه لی نه تنه آلی کردان ترسن ما پر خوف و ترس پر هبو برویه که گاوا او قانون بری کو درکتا ورم اوانی بری کو درکتا تم ناف خود او سه کومی که من گوت ناف کرد مد گوت ام دیرک پیوا کردی نخم ناف وی قانونی جبر کو ام پیوا کردی درواز ببه ام پیک بینن دولت ترکرانی خود بده سر و نه قبول کرد خوف ما پر مزم بود يعني الفيدر كسر قول ألمانيا نجي ممكن هنا كشاش بميني يعني تشاوا دولتها ترد كار دست دريج بالحطاني لألمانيا يجي جو قد خاسر كردي هنا كي برفرهم دكن شما دكن أسفر راسوا مثلا هاتن Alman bürokrat van ye jori tım gava tişteki bıkın jbo kurdon jbo kemnete van پر هول دادن خواه که دولت ترک جوان نگیده پر گرانی دادن سر و مسئله سدم آوه که چیه؟ بجوندیان آبورین سیاسین چیه؟ مسئله چیه؟ فکر وان جی ترکان دولت ترکان او کاس جودا نبو چا جودا نبو گاوا او کار داد مشاندن چند جارم پرسیاری سر ریا پادیا کسکان دا پارلمنت و برسیف دادن دوی برسیف دادن وسط دگوتن دو خالی گرینگ دگوتن زمان کردی نه زمانی که نویسکیه نه نویساندن ری زمان خود تونه الفابه خود تونه و یک یدن دگوتن ام نخوازن نبرم او دولت ترک خراب برویه که ام کردی قبول ناک تم برسیف وسط داد اشکره و ها دگوتن اشکره دگوتن او نویسکی با مهیه و وسط بردوام کرد حتی که koalisyonu nodu yeki koalisyonu SPD u keskan çiğ. Ve deme ava kanun kabul kırın. O berviye ki medgut em peyva kurdi ve şirinin em bejin çi bejin Almankiya uy he bizi verin kurdi yani medgut zamanı dahi ki kabul kırın zamanı dahi ki jibo kesin ku milletin ku grubin ku کمنتوین کو خودی دولت نینه به آلمانی وطنی گوتنه که کردی ها بک دریج دبه مدگو ویسا بکبه و قانونی تکست قانونی این ویسا گو یعنی نیشت amtliche Sprache ویسا قبول کرن گاوا قانون درد کبن ششمه وزارت مولت داده دشینه هم کنسولوسلوان که او itiraz خواه بکن Türkan jüve evi ki fam ne kırıbun, itiraz ne kırıbun. Şeşme şuna mamustayê ki Türk diçe dibêje ve itiraz kiriye dibêje nadibê Kurdî derket. Na çi Kurdî hat menêrî tiştê Kurdî tê de tune. û dîsa radibin diçin wezaretê bêje mixabin yani millet ve derbas bû itiraz edî nayên qebul kirin. Wîsa derket. او مسئله وسا ناز بزرگ سر روشا کردان نخواستم روشا تنبونا مامۆستایê کردی دجنفش کره زاروکên کردات کارن هینی کردی ببن و روشک چاواد نوتو سیاد چاواد مثلا هانی نوتو سیان گاوا و درکت و قانون normal گرم درسه دست بکرم هدی کو نامشه مامۆستا تونه خوندکار تونه دیو باب هولی تونه کس تونه مگو پیشی وزارت جویسا قراردا پیشی 2 سال آمادتی بکن آمادتی چه زاروک پیدا بن مامۆستا پیدا ببن seminer ji bo mamostan werin çêkirin mamostan ew bikin perwerde bikin
û berî her tiştî bûjenên dersê amade bibin. Pirtûkê me tune ne, tip tiştek dest me de tune bû. Riya ku me dî me çiqas bûjen li Swêdê hene ew me anîn. Lê ew gorî şert şût Almanyayê nebû, navê ewkan heye pirtûkan de zarokên Swêdî hene, ew ne navê Almanan e. Nedibû mecbûr me bi xwe tişt bikire. 2 sal amadetiya wê me kir. Lê li Swêdê perwerda Kurdî berî Almanya dest pê kir. 25 sal derbas bû wê demê. Aha. Erê. Cî girtibû, rûniştibû ciyê xwe. Te re bêjim ew 2 sal me ew amadetî kir, dêw bav hişyar bûn, xeber girtin, Kurdî derketiye û reklam propaganda wê hat kirin, zarok peydan bû. Mamostayê ku destpêkê gotin em kabinêrin zarok çiqas hene, çiqas tune ne mamostayê tayîn nakin. Yên ku halî hazir dersa eslî wan Kurd e û dersa Tirkî didin, bira ew çend saatan bigirin. 5 kes bi wî şêweyî ew kirin, derbasê Kurdî bûn ez navanda û dûra ew pir baş meşiya ji xwe 2 sal ew kitabû yani wek ceribandin. Ew çêbû û 2 sal şûnra hatin teftîş kirin, ew kirin rapor nivîsandin û şûnra bû bingehîn. Wî şûnra mamoste tayîn kirin, zarok zêde bûn, yani organizeyekî pir baş me meşand. Yani her derê nîda zaxin derê ku em gihîştin me tim civîna dêw bavan çê dikir, organize dikir, çawa dikarin serî lêdin, çawa dibe, çiye, çi nîne û ew ki dersê bûjer û malzemeyê materyalê dersê me gelek xwe bi xwe amade kir. Hinek kurgiliyên vê qanûnê çawa bû mamoste? Mesela çend zarokê Kurd hebin mamoste dikare ji hêla dewletê bê finansekirin û bê tayînkirin yani. Erê ew wisa wê demê ez bêjim, wê demê komîkekî zarokan çê bibe, grûpek çê bibe, hewce bû 10 zarok hebûya. Ew 10 zarok ne hewce bû tenê ji polekê bin. Yani dikarî pola yekê 2, 3, 4, 5, 10 ne zarok nava wê komîkê de bi 10 zarok. Wê gavê mafê wan hebû ku dersa Kurdî bigirin. Lê saata wan heftê de 5 saat bû. 5 saat kes nikare ez wezîr bim ecî nakim, ancî ez bixwazim bibim mamoste ez dîsa nakim. Bi 5 saatan tu nikarî xercî xwe derxînî, pir kêm pere dibe. 5 saat heftê diyad me hêdî? Heftê de 5 saat, pir kêm e, ecêb kêm e. Yani ew hebek dijî qanûnan e. Heqê te ew ki de çê nabe teqawûtbûnê. Ew heq tê de tune. Herî kêm ger mamostayekî 12 saatan heftê de kar bike ku heqê wê mafê wê teqawûtbûnê çê bibe. Ew ka wê were birîn. Tu zanî? Ber vê yekê mamoste mecbûr bûn çend dibistana kar bikira ku saatê wan zêde bûye. û gava ew komîkekî bi 10 zarokan dest pê kir, hejmara wan bigihîşte 24, ew dikaribûn gorî ew ki qanûnê bibin 2 grûp. û saatê wan jî bibin 2 qat, ne 5 saat, 10 saat. Wîsa çê dibû ew. û ev qanûn heta niha vî rengî yan jî tu guhertin tê di çêbûn bi demê re? Berî vê ez tiştek din bêjim yani gorî vê qanûnê zarokên ku dihatin dersê ji pola yekê heta pola dehan bû. Ew berdewam bû heta 2005 sala 2005. 2005 ew guhertin qanûnekî din derxistin yani ev qanûn hat guhertin ava derxistin 2005 vir de gelek ew ne baş e gelek teng kirin.
او هجمار زاروکان یعنی شونا گو باشتر بکن هنه کی خرابتر کرن درباره زمانه خرابتر کرن نزانم پرتون وردا افتش بو همو زمانان در باس به کنش بو کردی بو همو زمان همو زمان دایکش بلی آلمان ایالات ما 18 زمان هنه ناو سیستم میده جبو همو 18 تنی جبو کردی به و گاوی نابه یعنی نکارن بو زمانی که اوک بکن و هجمار زاروکان جده رابو 12 زاروک آنها ویسایه یا هری خراب جی جپولا یکی حتی داوی پولا چاران و خلاص یعنی بری حتی پولا دهان زاروک پیچو بو دهات دبون خورد و کچ آزب بندست مدابون او زاروکی طلبه میوی دمین نا ایرو دکارن پرخوش پر عجیب او که ترجمانی آلمانی و کردی بکن هنه زاخانه جیرین او هنه نا انیورسیته هم دخونن و دکارن پر سربست ترجمانتی بکن لتانی نفشه که جوان چی بو فرصت نبو که گروبه که دن چی بجه یکی حتی پولا ده او ساعت کوارت ما مستمع بحث زاكسنا جيرين يعني ايالتك جي المانيا كر يعني المانيا ولاتك فدرال وبازده ايالت لي هن الويدري جبو روشا زمان كردي جبو تماشمان ما جهنه كي ولو زانبن بكا مساله لالمانيا بگشتي كردي زاروك كردان چقاسي هيني كردي بون لحمو دوري اما مثلا هاني هبو يا ما سينور كري بهنك دورا بهنك ايالتا ولوش بر دما ما جی نگله کی زیده ولو به کورتایی بجید کاره به هنه کی دیمنه کی گشتی ولو سروی مسئله بدمه yani dereden rev şavaya an şavama pırsatı başfam ne kira. Yani ev deragon bahsawe dikin zaks najeri. Zaks najeri eri. Le dereden jiwa bu je le Almanya'yı. Eri tamam. Na 2 sal beri zaksana jerin Bremen'e dersa kurdi çebu. Evet proje ki çebu. Ev hebu vaktin tüderi teştik tünebu. و لأول پروژه دست پیکر لی هیچ بردوام دیگه دورا ایمه چی بو و 2 سال از بارم 2 سال شونا دبیجن نوران وستفالن و ایالتی چی بو ایالت گرگر وان نوی که وان دهات وزارات ما خواه آگادار دکرن و دخواستن اوجی درس کردی قبول بکر دورا وی داره چی بو وقتن yani Almanya'yı hatta roji tüştektüne. Yani merft kar bejil dehere min federal yani sehaba çevul tedever edin tüşteki vaha çene bu perverde ya kurdi. Çene buye. Hatta na çene buye. Çema çene buye az bexwe şahsi az dibijim çenabe jiber ku Kurd xedi dernakev. Rexistenin Kurdan, rexistenin politiki ریخستن همانیست ترکیم خودی زمان خود درد کردن. یعنی افکارا گوت جبو همه هرم فدرالی آلمانیا در باست به لی کرد فیده جوی قانونی ناکن زاروک خواه اری یعنی ارگانیزه ناکن و زاروک خواه ناشینه گوری وان قانونا گاوا دیو باف هر حکماتی بجا وان سید دبستانا اوکا زاروک مهنه اما مستد خوازه حقوقی او نکارم بیجنا ماموسته تونم نادن چه دبه لی امر خود 16 سال ما به خود درس داره مجاری که ندیه کرده که دست کچگاه خود کاری که خود گرتی آنی درس کردی تم ام دو گریان ما ارگانیزه کریه و شون زارو کاتنه من پرسا من پرسا خستنا کتیا ماموستایان کربانی دوی درباره ده حتی چه راده چالاک گویان جی اوجی دوری گو ماموسته کرد لی هبانا چالاک بانا باش دمشیا دری گولی تنه بانا تشتنه بو بگوما ادکاری بون چی بکنه یعنی از باریم او دیو باب کرد خودی زمان خود در ناکبن جبوان گرینگ اوه زاروک آلمانی باش بزانه فرانسوزی بزانه به انگلیزی بزانه به نزانم روسی بزانه به زمان وان آن قطنای آن هری داویتی و
و افتش بو كردي حمو پرچه كردستان درباست بي یا تنه بحثا با كرد که يعني از باسا هر داری دکم كردي هر چار پرچه یا ألمانيا اری ينكو ألمانيا ديجين از باسا همو پرچه دکم از بشت گوری تجربه من بوسا مدیتیه بله yani biz nana İngilizce be elime elbet İngilizce be elime İngilizce peşe roza zarokane em ve شغل malbat bu xazine xazı mecbur hindi mecbure tuzani Almani ji zamanı van ne girin yani gavan piçuk mu dev em düşün mektebi terkan be ço zori Türkiye feri meddekirin دو باب ماجي دقوت كوري ما دقوت يعني ما بخوي باب خوي بيشتي كوري ما كنت دخوازي ببي إنسان زمان ما زازاكي دقوت زمان ما كردي فعلا نه دقوت زمان ما زمان ما جبير بكي كنت ببي إنسان كي باش يعني حتى زمان خوش بير نكت تناب إنسان كي باش تناب إنسان بله تناب مربك يعني بقيمت تبي ev gotuna ve de mi beri 5 salan az Kurdin Avrupa'yı dibiyizim. Mekhabim ve pır xemgini dedim. Neha roş çavayı mamustan? Az bası neha dekim. Neha Almanya roş çavayı. Roşa dersi çavayı. Roşa dersi ve bu gotuna ve kanuni 2005 şura pır xrab bu. Eyalet amaz bası eyalet medekim. Zaxsana jerin. Çima xrab bu. هجمار زاروکم پرکت گاوا دما بری 2005 زاروکی مزن و پیچوک و خوشکی برای وان پیچوکی پولا یکی دده به مزن را دهاتن و رهت بو ریا دبستان جارجارم پر دور بو ایوارم تنگو تاری دبو و وانم نکاری تنیم سر خواه برن لگاوا hatana mezuna hat sekinandın ye küçük gele ki van ye ku durun işte ne dağıt. Beli. Berdi ki naha Türkiye bu hecmar zarokan acip kim bu hecmar zarokan kim be hecmar evkan kim be MAMOSTAYên kim be yani belavuna ferebuna zaman be kim be tuzani eyalet MAMOSTAYêe استخوازم پرسک edin جی بکن eyalet Norvan Westfalen'i evci en revşameda yani peşveçune ki mezun türne yani kurtayı dikarım bejim nahar revş ne başı heri başı evet diyor bav xwedi der nakebin kes nabece ka kuderi kurdi hezaru ki xwe bim ekutune em organize bikin em her müracaata xwe bikin ev gotunam türne بله مقابل روش وسایه نه بله ماموستای وقت را من کم دوام بکند و مجارا خود هر چندی گلت پرسیدن جهان لی من بپرسیا سه یعنی سه پرتوکین زاروکا تا ج آلمانی ورگراندن کردی و به هر دو زمانان هاتن چاپ کردن بله بری وان هر سی پرتوکان تجربیات دواره ورگرد هیچ برگو تا ماموستیا سه زمانان کریه یا ام تجربه یکی دواره ورگریدش بوده ترجمه ورگری yani چه بیشم yani gavama ev vergerandın zamanı Kurdî pişkiriş ki min tüne bu jiber ki orijinal van Almanice Almanya ki Wîsayê Wêje Almanya giran nîne mirov dikare pir rahat bizverîne wê derê problem tune bu problem esas problem ez nebêjim ez bêjim me çima ew wergerandin Kurdî ew giring e na ew weşanxane berî ev pirtûk sê zamanan derxistine û dûra xwastine ku wan zimana fere bike و گوتن نظام چه عربی و فارسی دانسر و گوتن ام کردی چه بکن و جاره کسیم کردی ورگرین لوان گریانه گل گریانه کس ندیتینه کو واز نزانم ناویمه گیشتیه و o telefona mı goten vi kari bigi mi go wele tekst Almani mera bişinin
اکو باش به ناوروکا تکستان ازی بکم و مرا تک شاندم و خواندم دیکو پر باشه بوی آقای من او ترجمه کرد حرسی پرتوکه گو درکتن به زمان دنجی مثلا عربی و آلمانی جی بهور درکت فارسی و آلمانی جی کردی و آلمانی این وان لسر وان دبجه مثلا سر وان دبجه کردی آلمانی کردی سر وان دبجه آلمانی عربی آلمانی ترکی آلمانی این وان بله بله و جبلی وان پرتوکان تشتکی دن ورگر کریه جبلی نه بلی وان تشتکی دن ورگر نکریه سدم چیه چمم او کریه وقت مگو نظروکا وان باش بو یا دنجی یا هری گرین تو راستی بیجی ما او چما ورگراندم برویه که کو زمان کردی فره بده برویه که وقت قطعان آلمانجی که متونه جبو فربونا زمان کردی دریه که دن وبه برویه که ما گفت کردی تنه بهت انا چاپ کردن نه چیتر باگلو ما مستعد نه هزارو که کردا ل آلمانیا گو یک به دستوان به تکست آلمانی کارن بریه کردی بخوینن و گرم کرد مخفت چیکن و گفتن هوجه تب آلمان را ملتی که نکار بکی کرد بخواه بود چیکن و کرد بخواست من دکارنجی لی او آرمانجا که وان پرتو کانیه که دن هیه یعنی آلی خودی وان آلی فرلاگه پرتو که پر زمانی تادی نه تیز بوسا هنه پر زمانی و پر کلتوری و پر چاندی اساس او کوان خطوان او گرانی دنسر وان پروی که دو زمانی چی دکن و دواری ورگرا پرتوکه زاروکا دولو تشتکی دن بردسته تهی یا تجلبه داره راوستیا سکنی ولد نا چاپخانه دخوازه گاوا او خوش بلا ببن ناوانان و پرتوکانان جبو آلمان جیرا دبیجن فور شوله یعنی زاروکه که هی به دبستان دست پی نکرنه اما پرتوکانان جبو وان زاروکانن و گر دیو باv بگرن دست خوش جبو زاروکا بخونن جبر که خواندن نزانن زاروک چه گدار بکن آرمان جوان ایبه لی اکو او سر بکیون و باش ورم بلد کرن یعنی ورم فروتن و گابی ام دخوازن چاپخانه دخوازه مرحله که مزن دست پی بکن مثلا بو پولا یکی آن دو نتوان ویسا سر دکیون ناکیون نزانم ماموستا دقامه داویه یعنی پرسه که هات بالام ده از خوازمه جی اشتبکم تا 16 ساله ماموستاتیا زمان کردی کریه و لی روش آواجی یعنی زاروک کرده همات کار بیجه ساله که ورد هینی کم زیده الهنک دوره هینی کردی دبن وها وقت ماموستایی که خودی تجربه وها و او زحمتی گو ویچ آگه دکشاندن جبو متریال فێرکردنێ یان وها باوەرت کەم زێدە ڕۆژاواژی وا هەنە چیت دکارە دەبێ دەربارەی دیژ مامۆستای زمانێک کوردیە گۆ لێ ڕۆژ ئاوانە نەهات ببێژێ وەلە ji virê ta rojava ez naxwazim tiştekî bişînim ez hes dikim ez bi xwe herim wê derê pir hes dikim pir heves dikim derfetê min bi xwe tunene سر خود نخوازم هرم و نکارم هرم جی دخواست که سر هنک ریان از بیچ موی داری هر چقدر او برخودانه که پر بزنده کن نهاج عالی تن عالی پروردهی دی بیجم لی دی ساجی تقمینی من حسن من جمرات دی بیجن و داری گلک کیماسیم پداگوژی کنه خود دی بیجم دبا کنه راست به برویه که هستکم از بخوارم وی داری و بکبم درسی بوانا کار بکم چی که ماسی هنه اکو قواتم هره وانا سر راست بکم اجی خواستک گله کی یعنی یعنی خواستک که من ویسه از هیوی دکم روزه که او ورجی امیجی برنامه خو وی که بداوی بکنو وی خواستک آتا امیج سازی زمان کردی روز آوار میل بروان دینن سپاس گلک سپاس جبو حتنا تا برنامه ماموستا زور سپاس اجی جبو سپاس دکم و هیوی دکم هر دریه که کرد پیش روزی و دکم بزمان خو بک
زور سپاس سپاس بۆ تەژی و gelek سپاس بۆ ژی تەماشەوانên هێژا حتا بەرنامەیەکە دن و بمینن خێر و خۆشیە دێ بخاترێەوە سپاس مامۆستا